Nakon značajnih pobjeda u prvim operacijama protiv osmanskih zavojevača postalo je jasno, srpski narod je odabrao novi put, put koji vodi ka slobodi. Međutim, ubrzo će postati jasno da nova staza je zaista i mnogo opasnija od prethodne i da nosi veliku žrtvu. Da li je pobjeda uopšte moguća u vreme najveće osmanske moći? Prvobitni uspesi na Dunavu i kod Vršca osokolili su srpske ustanike. Oni su se prikupili u već osvojenim mestima i iz pravca Vršca, Bokšanja, Moržine i Fačeta pokrenuli napade na okolna mesta. Upravo ovo bio je trenutak kada je ustanak izgubio svoj razbojnički karakter i kada se počela formirati slobodna teritorija. Ustanici su zauzeli Vilgošvar, Jenopolje i Ohad. Posade ovih gradova su u potpunosti uništene. Nakon ovih uspeha, ustaničke snage su se uputile prema Bečkereku, odnosno današnjem Zrenjaninu, gdje su otpočeli pripreme za njihov najveći izazov do sada. Bečkerek je nakon turskog osvajanja Banata bio zapuštena i beznačajna palanka, međutim Mehmed Paša Sokolović je uložio zaista veliki novac tako da je ovo mesto procvetalo. Grad je ubrzo postao sedište kadiluka, Bečkerečka tvrđava je obnovljena i proširena. Tvrđava je na osnovu izgleda sa dostupnih mapa imala oblik pravougaonika i bila je podeljena na dva dela. U jednom delu utvrde nalazila je se administracija, dok se u drugom delu nalazio zamak u kome je bio smešten i garnizon. Ovaj drugi deo grada predstavljao je i najutvrđenije mesto i posljednju liniju odbrane. U njemu se nalazi još i stambena odeljenja za vojnu posadu, goste, viteška dvornica, riznica, tamnica i sl. Tvrđava je sazidana od kamena i imala je jednu impresivnu kulu. Čitavo utvrđenje bilo je okruženo palisadama, nasipima i jarkovima, a delom se oslanjao i na reku Begej koja je bila prirodna prepreka za svakog zavojevača. U neposrednoj blizini tvrđave podignuta je čitava varoš. Tu su bili hanovi, džamije, imreti, medrese, tekije, škole, mežđidi i bazari, sve od čvrstog materijala. I ovaj deo bio je dobro utvrđen, naravno ni izbliza kao Bečkereška tvrđava. Zapovednik gradske posade ovog utvrđenja primetio je da srpski ustanici pripremaju napad na grad i upravo iz tog razloga poslao je dvojicu svojih uhoda da ispitaju snagu srpskih odmetnika. Uhode su, koristeći se raznoraznim tehnikama kamuflaže, zaista i uspele u svojoj nameri. Međutim, njihov izveštaj bio je zastrašujući. Svog zapovednika obavestili su o tome da nikada ranije u svom životu nisu vidjeli toliku masu i toliko brojnog neprijatelja. Zapovednik je odlučio da od svoje vojske sakrije ovu informaciju, kako se utvrđenje ne bi napustilo. Šta više, uložio je dodatne napore kako bi se dodatno učvrstilo utvrđenje. Dovlačio je oružje sa svih strana, a također popunio je garnizon dodatnim snagama iz okolnih sela i mesta. Ustanici su na malim splavovima prešli Begej. Za mnoge nestrpljive ustanike nisu ni splavovi bili potrebni. Preplivali su reku ili je pregazili na nekim plićim mestima. Upravo u trenucima kada su pripreme dovedene kraju, pred Bečkerekom pojavile su se brojne srpske snage. Masa koju mnogi do tada nikada u životu nisu ni vidjeli. Desetine hiljada ljudi. Uvidevši situaciju ispred sebe, zapovednik utvrđenja je odlučio da stvari pristupi na drugi način. Naime, on je okupio najviđenije Srbe iz Bečkereka i obratio im se sa nadom da oni mogu otići među ustanike sa ponudama o mirnom rešenju sukoba. I zaista ova delegacija napustila je Bečkerek i otišla da ispita namere ustanika i iznese neke ponude za rešavanje spora. Međutim, predvodnici srpskih ustanika nisu želeli ni saslušati turske poruke. Za njih je sve već bilo jasno. Sa Osmanlijama nema pregovora dok se Kosovo ne osveti. Šta više, delegaciji je poručeno kojoj strani ćete se privoleti, nama ili Turcima. Uz to, jasno im je stavljeno do znanja da ukoliko se odluče za Turke da će proći isto kao i oni. Delegacija je ubrzo prelomila i odlučila da stane uz ustanike. Ubrzo doznavši da je njegova delegacija stala uz ustanike, zapovednik se odlučio da sa nekoliko svojih najvernijih ljudi napusti utvrđenje, a da svoje vojnike prepusti sudbini. Vojnici pod srpskim zapovedništvom polako su dolazili do grada, a unutar zidina su se čuli zvuci priprema za borbu.
Bečkereški garnizon je brojao samo nekoliko stotina boraca, uglavnom seljaka i zanatlija, ali su ih vodili vojni oficiri koji su preživjeli mnoge bitke. Grad je mogao da se brani samo uz pomoć lukavstva, jer nisu imali dovoljno municije i resursa da se odupru dugotrajnoj opsadi. Srpska vojska bila je uglavnom pešačka, opremljena lakim naoružanjem uz par topova. Iako nije posjedovala neke specijalizovane opsadne sprave, njena brojnost i odlučnost govorili su za sebe. Ubrzo bitka je postala haotična. Ostavljeni bez komandanta, turski ratnici nisu mogli organizovati efektivnu odbranu grada. Panika je zavladala i činilo se da svako radi na svoju ruku. Uz brutalnu upotrebu mačeva, kopalja i pušaka, srpska vojska se probijala u samo utvrđenje. Kako su najhrabri Turci padali sa lakoćom pred srpskim naletom, među njihovim ratnicima počela je vladati malodušnost. Da li je uopšte moguće odupreti se ovolikoj vojsci? Komandant sigurno nije pogrešio što nas je ostavio, bile su misli branilaca. Ubrzo i srpski ratnici potisnili su Turke i potpuno ovladali tvrđavom. Većina njih predala je oružje i nadala se milosti. Međutim, svi do jednog bili su pobijeni. Ustanici su se u Bečkereku zadržali nekoliko dana kako bi opljačkali sve što se može, a kada više nije bilo plena, nameravali su da se povuku kako ih ne bi neka jača turska vojska napala. U ovome se jasno vidi da ustanički način ratovanja je i dalje bio hajdučki i da njihov cilj nije još uvijek bio neko nacionalno oslobođenje, već je cilj bio tući Turke u pozadini kako bi se hrišćanima otvorio put u slučaju ofanzive. Međutim, dok su ustanici napuštali Bečkerek, njegovi stanovnici su se pobunili. Ukoliko sada grad ostane bez zaštite, turske snage će sa lakoćom upasti i ponovo zauzeti ovo mesto, a to bi značilo i osvetu prema stanovništvu koje je odabralo da stane u svoje saplemenike. Ustanici nisu marili za ovo, međutim u takvom metežu izbili su neredi između stanovništva Bečkereka i ustanika. Pod pritiskom, ustanici su ostavili deo svojih ljudi kao posadu grada, dok su lokalci obrazovali svoje straže da ih Osmanlije slučajno ne bi iznenadilo. Većina ustanika je iz pravca Bečkereka krenula prema Bečeju. Tvrđava Bečej građena je vrlo čvrsto i solidno. Za gradnju je upotrebljivana cigla, a same ivice glavne gradske kule bile su pokrivene kamenjem. Glavna odbrambena snaga tvrđave bila je Tisa, a celu tvrđavu je obuhvatio još i opkop, širok oko 30 metara, a dubok 3 metra. Tvrđava Bečej imala je dve kapije. Jedna je bila usmerena prema reci Tisi i pristaništu, dok je druga bila usmerena na put i bila je u obliku pravilnog četvorougla. U tvrđavu se smestilo između 50 i 100 branilaca koji su bili dobro snadbeveni oružjem i namirnicama. Bili su spremni za dugu opsadu. Sa druge strane, ustanička vojska munjevito je hitala prema Bečeju. Upravo u ovo vreme reka Tisa je najbogatija vodom i predstavljala je najveću prepreku za ustanike. Oni su ponovo na raznim splavovima i improvizovanim plovilima prešli reku i napali Bečej. Otvorena varoš, koja nije bila zaštićena zidovima, utvrdama i opkopima, sa velikom lakoćom je osvojena. Sada je red došao na samu tvrđavu. 50-ak iskusnih boraca, verovatno veterana, odlučilo je da svojim životima brane Bečej. Ovi branioci poznavali su svaki kutak utvrđenja, svaku slabu tačku koja mora biti pažljivo čuvana. Napad ustanika otpočeo je pred zalazak sunca, kada je svetlost već bila slabija i kada se njihova kretnja slabije mogla uočiti. Oni su se kretali u valovima, sa ciljem da munjevitim i odlučnim napadom slomiju otpor branioca. Puščanom vatrom Turci su uspeli da na trenutak zaustave napredovanje. Užasna paljba uz kamenice i strele usporila je kretanje srpskih boraca. Branioci koriste svaku prednost koju im utvrđenje pruža. Iako brojčano nadmašeni, branioci koriste sve svoje prednosti, poznavanje terena, spremnost za borbu do posljednjeg te taktiku iscrpljivanja. No hajduci su uporni. Napadi postaju sve žešći. Branioci se moraju osloniti na svoju mudrost i dobro organizovane odbrambene linije. Svakim trenutkom mora se pozivati na izdržljivost
i hrabrost. Najveće borbe prsa u prsa vodile su se oko kapije koja vodi unutar utvrđenja. Iako hajduci stalno pretrpavaju front, nisu u mogućnosti da razbiju otpor, a odlučnost i solidarnost branioca polako iscrpljuju ustanike. Ovo je dovelo do povlačenja ustaničkih snaga na bezbednu udaljenost od utvrđenja. Juriš na branioce u ovom trenutku ne donosi željeni efekat. Žrtve su prevelike. Stoga se odlučuju na dužu opsadu koja će iscrpeti branioce. Uprkos nadljudskom naporu i pobedi tokom prvih borbi, Turcima je postalo jasno da ovu bitku ne mogu dobiti. Ustanika je previše, a informacije ne dopiru da li je neko pojačanje uopšte poslato. Upravo iz tog razloga, turski zapovednik utvrđenja je poslao ustanicima poruku da je spreman za predaju grada, pod uslovom da on i njegovi ljudi bezbedno, sa pokretnom imovinom, napuste Bečej. Ustanici su decidno odbili i ovu nagodbu sa Turcima. Među prvacima je od ranije vladalo mišljenje da nema pregovora sa Turcima. Takvom stavu doprinela je informacija da sva blaga iz otvorene varoši su prenesena u utvrđenje i da kada osvoje grad, ogromno bogatstvo ih čeka. Hajdučki mentalitet i dalje je preovlađivao. Računalo se da će mali gradić kad-tad pasti u ustaničke ruke i da se valja dobro okoristiti. Zaista, tako je i bilo. Nakon određenog vremena moral branioca je pao. Ustaničke snage su to iskoristile i osvojile utvrđenje. Čitav garnizon bio je masakriran, a bogat plen je završio u rukama srpskih ustanika. Nakon osvajanja Bečkereka i Bečeja, na ustanike je krenuo do skora temišvarski Hasan Paša. Hasan Paša dobio je podršku i novoizabranog Sofi Sinan Paše, koju mu je udelio deo svoje vojske koju je predvodio njegov sin. Hasan Paši pridružili su se i okolni begovi. Tako se formirala zaista brojna turska armija od 11.000 ljudi. Njihov cilj bio je izbrisati ustanike i povratiti bitna utvrđenja Bečkerek i Bečej. Ustanici su na vreme bili obavešteni o turskom pokretu. Zajedno sa meštanima Bečkereka izašli su pred neprijatelja. Bitka kod Pretaja odigrala se početkom juna 1594. godine. U njoj ne postoji previše detalja, ali ono što se zna je da su turske snage bile do nogu potučene. Prema izvorima, skoro 10.000 turskih vojnika bilo je ubijeno. U boju je pao i sin Sofi Sinan Paše. Otklanjajući tursku opasnost, ustanici su se ponovo upustili u smele akcije. Čitavim Banatom krstarile su njihove čete. Sofi Sinan Paša je nakon smrti svoga sina odlučio da on mora biti taj koji će stati ustanicima za vrat i u tu svrhu okupio je novu vojsku. Sjedinivši svoju vojsku sa ostacima Hasan Pašine vojske i sa dodatnim pojačanjima, pošao je u susret ustanicima. Ova armija je bila i brojnija od prethodne. Vreme i mesto bitke između ustanika i turske vojske nije poznato, ali ono što se zna je da je i ova turska armija od sigurno preko 10.000 ljudi također skoro uništena. Ustanici su zadobili ogromni ratni plen, čak su zarobili turske topove uz brojne zastave. Neverovatni uspesi ustaničke vojske protutnjale su Osmanskim carstvom. Barijaci sa zastavom Svetog Save zaplašili su turske ratnike. Pojedina pisanja govore o tome kako je srpski svetitelj gromovima gađao tursku vojsku. Uništenje turskih armija dobilo je novu dimenziju, a sve ovo bila je Božja kazna. Da li je Barijak sa likom Svetog Save zaista dovoljan da se uzdrmaju temelji najmoćnijeg carstva?